Dođi tu i stani. Čekaj, podali jedno. Ajmo neki chase. Na snimci izgleda kod da je... Idete jedan prema drugom. Dobro, maknuli ste se. Ovo je tvoj mini ko-apač, čovječe, sam se pojavi. Nema ga je odjednom. Ide na prvo mjesto. Da. Ovo sam zabilježio. Ovo smo isto zabilježili. Nije, to je njegov. Evo, jedan iz drugog. Bodulj je prvi, Sek je drugi. Baterija već ostaje. Tamo, poljubac. Imaju date. A ovaj Dex baš je neki nickname za iskrenost. Morate se dogovoriti ko će koju sirenicu imati. Ne znaš koju?